Žitija svetih za 21. februar. Spomen prepodobnog oca našeg Timoteja Pustinjaka. U pustom mestu zvanom Simboli na Olimpu, azijskom, beše manastir. Arhimandrit toga manastira beše prepodobni Teoktist, muž vrlinski, u koga se i prepodobni Platon, ispovednik, učaše monaškom životu. Gora Olimp u Maloj Aziji, na granicama Frigije i Vitinije. U ovog blaženog arhimandrita Teoktista beše učenik i ovaj prepodobni Timotej, koji se iz malena zamonaši. On se podvezavaše u postu i uzdržanju i u pospu noćnom stajanju na molitvi i umrtvivši potpuno pokrete strasti, postade bestrasan i savršen. I sve do končine svoje ostade devstvenik telom i dušom, jer se od mladosti beše zavetovao da njegove oči nikada ne pogledaju žensko lice. Zbog toga i postade dom Svetoga Duha i dobit dar isceljivanja i vlast nad đavolima. I činjaše čudesa molitvama svojim, isceljujući svaku bolest i izgoneći zle duhove iz ljudi. I skitaše se mnogo godina po gorama i pustinjama, sam živeći Bogu i rosom suza orošavajući dušu svoju u neprekidnim molitvama. Tako provodeći dane svoga života, on dožive duboku starost i otide ka Gospodu. Ovaj sveti čovek upokojio se 795. godine. Spomen svetog oca našeg Evstatija, arhijepiskopa Antiohijskog. Kada se arhijepiskop Antiohijski Filogonije predstavi, na upražnjeni presto dođe ovaj blaženi Evstatije, 324. godine, muž zaista dostojan takvog čina, jer beše svet životom, čuven mudrošću i velik revnošću za pobožnost. To se pokaza i u Nikeji na Prvom Vasiljenskom saboru 325. godine, za vreme cara Konstantina Velikog, gde se sa svetim ocima borio protiv Arija i osudio njegovo bogohulno jeretičko umovanje, koje je govorilo da je sin Božji stvorenje, a ne tvorac, i da nije jedne suštine i časti i vlasti sa ocem. Pošto sveti Evstatije posrami i anatemi predade bogohulnu jeres arijansku i ispovedi da je sin jednosuštan sa ocem, on izazva zloću jeretika protiv sebe, naročito Evsemija Nikomidijskog, Teognija Nikejskog i Evsevija Kesarijskog. Oni se osobito osiliše kada po predstavljenju Konstantina Velikog presto zauze njegov sin Konstancije, koji pristade u Zarijevu jeres i stade je veoma štititi i veličati. Car Konstantin je umro 337. godine, Konstancije vladao od 337. do 361. godine. On dade Arijancima vlast da gone i zlostavljaju crkvu pravoslavnu i silno pomagaše arijanstvo bezakonom silom i nepravednom vlašću. Tada gore spomenuti Evsebije Nikomidijski, po izgnanju svetog Pavla ispovednika, postade i patrijarh carigradski. Ali još mnogo pre toga on jednom svrati tobož uzgred u Antiohiju sa Teognijem Nikejskim, pošto su bili na putu za Jerusalim. I tu sazvaša nepravedno zborište protiv svetitelja Hristova Evstatija, oko 330. godine, te ga zbaciše s prestola i lišiše sana, izmislivši protiv njega ove neosnovane krivice. Nepravo veruje, jer jeresuje i nemoralno živi. Jer oni velikim novcem potkupiše neku ženu bludnicu da okleveta svetog Evstatija kako je tobož od njega zatrudnela i rodila dete. I uđe ta žena u sabor sa detetom u rukama, klevetajući i vičući: od arhijepiskopa Evstatija zatrudneh i rodih. Prisutni sabornici zatražiše od nje da svoje reči potvrdi zakletvom. I zakle se nesrećna žena da joj je dete od Evstatija. Tada sabornici svrgoše svetitelja i poslaše na zatočenje u Trakiju. A potpuno ispravan i nevin Hristov ispovednik Evstatije otrpe nepravednu optužbu i progonstvo. I u zatočenju predstavi se ka Gospodu i ode u nebesku otadžbinu oko 345. godine. A žena koja okleveta svetoga teško se i ljuto razbole.
i uvidevši da je to kazna Božja zbog nepravedne optužbe i klevete na nevinog i čistog arhijereja, ona kaza istinu, da je zlatom bila potkupljena da okleveta svetitelja, kaza i koju je potkupio i da se lažno zaklela, jer je zatrudnela od Evstatija kovača, a ne od arhijepiskopa Evstatija. Posle 100 godina, oko 482. u vreme cara Zenona, česno i sveto telo svetog oca našeg Evstatija ispovednika bi veoma svečano preneseno iz zatočenja u Antiohiju. Tada su svi žitelji Antiohije izašli 18 milja u susret svetitelju sa svećama i pesmama i kadionicama, slaveći Hrista Boga sa Ocem i Svetim Duhom slavljenog vavek. Amen. Spomen prepodobnog oca našeg Georgija Čudotvorca, episkopa Amastritskog. Prepodobni Georgije beše sin pobožnih roditelja Teodosija i Megete, koji behu iz grada Kromne, blizu Amastride na Crnome moru. No pošto roditelji ovoga svetitelja do starosti svoje ostadoše bezdetni, oni moljahu Boga postom i molitvom da im da poroda. To i bi, jer božanski glas im otkri i začeće i ime i arhijerejski čin ovog njihovog sina Georgija, koji se imao roditi u njihovoj starosti. A kada se rodi dete i bi odojeno, ono potpuno odbaci sve privlačne i privremene stvari i svim srcem prionu za buduća blaga. I truđaše se u izučavanju božanskih i čovečanskih stvari. Gledajući takve vrline svoga deteta, roditelji se radovahu i slavljahu Boga. A kad steče dovoljno obrazovanja, on se udalji iz svog zavičaja i ode u jednu planinu. Tamo pronađe jednog česnog starca i primi od njega anđelski obraz monaški. A kad se starac njegov upokoji, on ode u Vonisu, što je blizu Amastride, i tamo izduravaše sebe blaženi svakim pritešnjenjem i podvigom. No kada amastridski episkop skonča, ovaj prepodobni bi primoran, iako nije hteo, da zauzme njegov episkopski presto, kao sveća svoje mesto na svetnjaku. Grad Amastrida u Paflagoniji, maloazijskoj oblasti između Vitinije i Ponta, duž obale Crnoga mora. To bi po izboru Božjem i uz saglasnost sveštenstva. Hirotonisan u Carigradu za arhijereja od svetog Tarasija patrijarha, prepodobni Georgije otputovao u svoju amastridsku eparhiju. Kao episkop starao se mnogo i trudio oko zbrinjavanja siročadi i udovica, oko ishrane sirotinje, oko sveštenstva i njegovog rada, a pre svega oko pobožnosti i pravoslavlja. Osim toga, svaki je mogao u Amastridi da vidi razna čudesa koja je ovaj svetitelj činio. Pošto tako krasno prožive svoj život, preblaženi otide ka Gospodu, predavši mu u miru duh svoj. Sveti Georgije skončao 3. marta za carovanja Nikifora I. Logoteta 802. do 811. Na grobu njegovom događala se mnoga čudesa. Spomen svetog oca našeg Jovana III. Scholastika, patrijarha Carigradskog. Kao pravozastupnik rukopoložio se za sveštenika, potom postao patrijarh Carigradski 562. godine. Pisao kanone koji su ušli u nomokanon. U vreme njegovo uneta je u liturgiju božanstvena pesma Iže Heruvimi, a isto tako i Večeri tvojeja tajnija. Mirno skončao i predao dušu svoju Bogu 577. godine. Spomen prepodobnog oca našeg Jakova Očelnika. Njegov spomen se vrši 26. novembra, gde je i njegovo žitije.
Spomen svetog oca našeg Zaharije, patrijarha Jerusalimskog. Za vreme grčkog cara Iraklija udari persijski car Hozroj na Jerusalim 614. godine, opljačka grad, odnese časni krst u Persiju i povuče u ropstvo ogroman broj hrišćana, među ovima i patrijarha Zahariju. Jevreji mu pomagahu u činjenju zla hrišćanima. Između ostalih jevrejskih pakosti pominje se i ova: otkupe Jevreji od Hozroja 90.000 hrišćana i kao svoje roblje sve ih pobiju. 14 godina ostao je stari patrijarh u ropstvu. A od časnoga krsta projave se mnoga čudesa u Persiji, tako da su Persijanci govorili: hrišćanski bog došao je u Persiju. Docnije primora Iraklije cara Persijskog da vrati časni krst s patrijarhom i preostalim robljem u Jerusalim. Sam car Iraklije unese krst na svojim leđima u sveti grad. Ostale dane svoje provede sveti Zaharija u miru i preseli se ka Gospodu 632. godine. Patrijarhovao od 609. do 632. godine. Na prestolu ga zameni patrijarh Modest, posle koga dođe sveti Sofronije. Spomen prepodobnih otaca naših Andreja i Anatolija. Ovi prepodobni se spominju jedino u Jerusalimskom kanonariju. Tamo se veli da se oni spominju još i 26. aprila i 7. juna. Ovi prepodobni behu među prvim učenicima prepodobnog Jevtimija Velikog. Prepodobni Jevtimije Veliki se slavi 20. januara. Andrej beše rodom sa ostrva Mitiline i beše srodnik onog Sidonija koji beše učitelj svetom Jevtimiju. Anatolije pak beše iz Rajta sa Sinaja. Oba ova prepodobna dođoše istovremeno svetom Jevtimiju. Andrej dođe sa svoja dva brata, Stefanom i Gajanom, a Anatolije sa Jovanom Prezviterom i Talasijem.